Kan gede-gede ya. Acara ngaturan upakara guru piduka lan bendu piduka ring pura Sadkayangan Lempuyang. Sawetara jam kutus semong, keluarga besar sami sampun presida nyujur genah pelinggih utawi pura sami kaping pertama inggih punika Pura Penataran Agung Lempuyang. Pura Penataran Agung Lempuyang puniki sane mangkin pura sane keloktah pisan ring Duro Negara, seantukan kewenten Candi Bentar sane meduwe pemandangan Gunung Agung sane luwih pisan. Sane sering taler ucap Gate of Heaven utawi gerbang swarga loka. Niki wantah tangga awal saking total tangga sane wenten ngelangkungin 5 kali tangga ngantos ring puncak luhur Lempuyang. Risampune wusan ngaturan bakti lan upakara ring Pura Penataran Agung puniki malih jebos acara pacang kelanturan ngaturan upakara talar ring Pura Telaga Mas, Pura Telaga Sawang, Pura Lempuyang Madya, Pura Puncak Bibis, Pura Pasaragung, lan pinihuntat Pura Lempuyang Luhur. Risampune wusan ngaturan bakti ring Pura Penataran Agung Lempuyang, acara kelanturing pacang nyujur Pura Telaga Mas sane menjarak kirang langkung 1 km saking Pura Penataran Agung. Sane mangkin sampun presida akses untuk kendaraan motor utawi ojek. Risampune rawuh ring Pura Telaga Mas sambil ngantos dane jero mangku sane pacang ngastawang bakti sane pacang kadur riki keluarga sami nepi ladap upakara sane pacang kadur riki lan siaga pacang ngaturan sembah. Ring para pemedak lan semeton sane jadi tampil iriki ring Pura Telaga Mas mandane presida pratyaksa ring bebaktan duweni santukan kewentanan keraliar sane akeh pisan ring suwidangan Pura Telaga Mas puniki. Risampune wusan ngaturan bakti rika ring Pura Telaga Mas, acara sane mangkin pacang kelanturan nyujur Pura Telaga Sawang sane mengenah nampak utawi bersebelahan ring Pura Lempuyang Madya, tepatnyane ring Sor Pura Lempuyang Madya.
Saking pura Tlaga Sawang puniki ingkirane sampun presiden aksi utawi minyak kewenten pura Lempuyang Madya sanewenten Rika Ringajeng. Pura Tlaga Sawang puniki wantah pura beji utawi pura Petirtan saking Betara Empu Geni Jaya sane berstana Rika ring pura Lempuyang Madya. Para pemedak pacang aturan bakti lan pengluka tanori niriki sedurung tangkil Rika ring pura Lempuyang Madya. Acara selanjutnya sampun wusan Rika ring Tlaga Sawang aturan bakti lan penglukatan acara kelanturan iriki ring pura Lempuyang Madya ngaturan upakara guru piduka lan bendu piduka. Keluarga sami ngata upakara sami sampun katur Rika Ringajeng selanturyane nunas pica utawi lungsuran ring perkara sane sampun wawu katur. Dumugi wit saking pica sane ketunas, keluarga sareng sami presida memulihin keselamatan lan kerahayuan. Sane mangkin sampun galah satu siang keluarga sareng sami misanaken rin sambil lunas bogo samatra sedurung ngelanturan pemargi nyujur pura Puncak Bibis. Niki wantah wujud utawi penampakan pura Puncak Bibis sane mangkin. Risampun wusan ngaturan bakti Rika ring Puncak Bibis acara sane mangkin kacang kelanturan pacang nyujur genah pura Pasar Agung. Sahantukan margi utawi medan ring Puncak Bibis puniki wantah berat pisan mangdane para pemedak siaga ring stamina sanepit sedereng pacang nangkil riki ring pura Lempuyang. Niki wantah candi utawi kori genah ngeranjing ring pura Pasar Agung. Risampun wusan nunas ijo lan aturan bakti Rika ring pura Pasar Agung sane mangkin acara pinihuntat wantah nyujur genah linggih Widya Betara sane melinggo-melinggih Rika ring Lempuyang luhur. Sawetara galah 3:30 sore keluarga sami sampun presida nyujur ring pura Lempuyang luhur. Malih pisan keluarga sami mapib dadak upakara guru piduka lan bendu piduka sane pacang katur Rika Ringajeng ring pura Lempuyang luhur. Dumugi menarapan upakara guru piduka lan bendu piduka puniki keluarga sareng sami presida memulihin kerahayuan lan keselamatan lan presida nebus keiwangan pemargi lan parilaksana sane lintang ring para leluhur sami.